Bojok sini kak kula ni kamu nabi datu kak saya identik beni ayat ben hadis saya identik dangdut dah. Guna mengkurapi datu qala nabi qala Allahu pan boleh. Apa kan nak tahu aku oleh. Oh, keng mon baku nabi datu. Teri chunaria दिल ले गई सर से वो धीरे धीरे kemau operator mi beri ihun dia tok kabi ko kemau operator Allah coba beri opah nuruk bunte tak de mare hadirin rin makanya nih bini pah banyak ngupload status. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Pak beri caption lagu katanya diriku tercipta dari haho di mun nyanyi. Jadi ngaki Pak Hoso. Jadi kita oleh pengajian bola apa lagu na leka. Hadirin wal hadirat undangan rahimakumullah. Tibalah pada acara inti pada sore hari ini, yaitu tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin dan merangkap dengan doa epon. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru paten kaula juga guru paten ajunan semulja Kiai Haji Jumadi, ajunan Kiai Muhammad Lutfi, ajunan Kiai Mahrus Saadi, beserta seluruh para alim, para guru, para kiai selain nyuun seporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng di asma ajunan karena terbatas pengauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja si ampun Rabu. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, pemangku desa beserta jajaran baik di tingkat carik atau di jajaran apel yang hadir. Secara istimewa Bapak Syafi'uddin selaku pemangku Tisa Sejati sangat beten kaula amul jaki. Kerjukan jajaran panitia sepoe sareng Kiai Haji Abdul Mughni. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, zurriya dari pujuk Peltas Angin terpujuk Sri Koning. Tak kalep pasukan atau aliansi Banser yang juga ikut menertibkan terlaksananya acara Jam'iyah Solawat ben seteja ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah takdir bisa alebeti bulan Ramadan, bahkan bisa lebet dari telasan
Secepon ulama orang selebet dari Ramadan bahkan sampai atelas kak dinto kayaumin waladathu ummuh pada ben orang seelahiraki dari orang seponah sehingga kau leben ajunan salah starina lebet dari Ramadan tu sada ke ajunan Allah kak dinto esapora sateja amin Allahumma. Maka karitusa pada manusana makana karena ke Allah ampun esapora ka manusia kau leben ajunan telasen kak dinto bah nyuun sapora. Maka ketika bi manusia esapora kau leben ajunan tusa ke Allah kak dinto ampun tada esapora ka manusia pada esapora sehingga Idul Fitri abali pole dek kebedaan soceh semoga kau leben ajunan sareng Allah ki ipanya apa ada kapasaan tahun datang. Beni cuma sekalian pasaan manter ali beli pasaan manter kiknya apa insyaallah mun telasen du malam nika guleben sampean atelasen boleh telasan topak cek pun orang Madura anapa orang ni kami atelasan topak orang ko nagak dinto dimin atelasen hari Rebuh pada ben beri kak dinto hari Kemis apa sa boleh. Jadi apa sah? Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Apa sah nemare? Karena beda debuna Gusti Kanjeng Nabi, saya orang saya apa sah bulan Ramadan. Fa'atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shaumad dahr. Orang saya apa sah bulan Ramadan, pah itu rok bunte kala benem are dari bulan Syawal apa sah sunnat, maka pada ben apa sah setahun abid. Apa-apa mi sagak dinto hadirin karena bulan pasari bering Ramadan ni ka etekel 10 kencerna. Dadi mun etekel 10 berarti mun sebulan etekel 10 ni ka pada ben 10 bulan. Pasae nemare ni ka etekel 10 ni ka 6 kali 10 dadi sebitek. Sebitek ari ni ke 2 bulan. Dadi mun 10 bulan tambah 2 bulan ni ke 12 bulan. Mangkana apasa nemare telasen hari Rebuh, Kemis apasa, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 6 hari. Hari kapeto atelasen boleh. Ma atelasen mari apasa nemare. Mangkana bulan mari apasa pah atelasen boleh. Alhamdulillah sejati pada benturjan telasen atelasan keng apasa nebunten. Sepenting lah atelasen, sepenting lah ngucap salam lontong bentopak menter teti orang seontong bentepak. Apa sata apa nomor petole ekor sepenting lah atelasen kelu. Amin Allahumma. Menjak saya amin nungku jika kebu. Cak ringan tak apa sa amin Allahumma amin eko. Hadirin apa sani kalau kau tu langsung tak kau tu langsung kalau ku na telasen. Sepenting bulan Syawal cer pada korla kena nemare. Apa saya leku pada apa saya du malam pada. Sepenting bulan Syawal. Malah sepaling cocok ibu-ibu mundik bering sampian tak apa sa bulan Ramadan gara-gara na sampian gak dinto udzur kan mun nikah ampo katamu yan kan lo beda nikah kan ki kan mun nikah bisa oke sekelangkong tak itu mulai temu banyak nih alhamdulillah ibir iteng joy sekelangkong ge keng mun teng joy saya ni parut saos mun paheser-ser ngak ni kapah ngambeng ni kula sengino mamerengis ki yang ki. Tak yen numpel ka yen num ngak ingaan kula. Tikal deki yen num masambi medum. Anyanyi. Disambian ngunci ngak iruan pola tepak ka huli liasin pun. Apa keng pulan pan genteng yang kuartis kau gini. Cek hai hui. India itu. Siapa sih ngocaki gurunya? Suruh mulai kadek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dan alhamdulillah saat mangken kau leben ajunan takdir sareng Allah. Pada kesempatan bisa kayak nyelekek kau ring mulja pujuk peltas angin ban pujuk Sri Koning nih. Apa sebab? Orang gak dinto menapolong ke perkara coba biasanya itu pani coba hadirin.
Sebalik ke orang ni kamun mak masem ada ke barang bagus, insyaallah ketepanan bagus. Sehingga kau leben ajunan entar dak ke fujuk ni gamangken. Sefujuk kak dintola jelas waliun min awliya illah. Dan gula mun acara fujuk ni ka meskipun tak oning gula kesejarah na fujuk keng mun pah katimangken ni ka hadirin dan gula bengal nyak se fujuk Sri Koning ben fujuk peltas angin kak dito termasuk walina Allah. Apa napa mak bengal nyak se nikah. Mun beni keng walina Allah fujuk sedua nikah haram sehadir tak kira rambingak mangken nikah. Engki kan? Sampean mak tege parlo hadir cek pun kiai gelek cek banyak acara mungkin di masih acara mantan. Ini masih acara haul. Sambian paki bisa entar hadir kak kanto amirami. Mun beni keng se entar ini kawulina Allah haram tak gerete ke rambingak ni. Kayak kamu mungkin tuan rumah na cak tuan rumah na. Cak tuan rumah na ilmu tanah. Mun acara na konta tang kemun sambian tak entar tulus ke tuan rumah mun tak entar belandung kadung kare kenal. Mungkin sambian kita entar kan pada. Padahal se entar beni keng tak sibuk banyak kerepotan. Malah banyak senang tenang mungkin ni gedung tedungan di bungkonan di kutipi. Saya hadir benih semak banyak sih di jauh. Semak semak iling celing banyak tak ikat elak mungkin. Di jauh nak hadir. Mak tekeram mingak nikah. Mun benih keng walina Allah tak kira tekeram pada benih ke hadir. Bener. Cak gula ben sampean amoloten nguncang tibi kata tangke. Saya entar anak ang. Aseng guan kakek kau jangan jong. Kakek pak engkau kenyang ya. Tangki kan. Padahal tuan rumah lagi odik, tuan rumah nguncang tibi, saya pentar anak ang. Aja mun sa molotan orang melarat, keng mun sa molotan ring soki, abu oncengan koltung kol 12 lah asela. Ibenggalan mun sejati saraan kak. Cak kol 11 lah ejo ke bidina, kak cek kon kak tuan. Arab boleh ini seberkat camataan deh. Bener. Tepak jangan ring sejati mun karak soro kuring mun kopi soro toto iku mun melarat tada ajeling karo mun soki kebingak kok agopak kaki saya kocak tak grup na kaki je mun laki na datang kauncengan do cak keluan ben anang sarebuk berkada ngaltok cemete keun. Tani binan denak cok injang kolok ngalak berkat dekeng di kue esen ya kok petomber. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun beni keng waliun min awliya illah, mun beni keng walina Allah, maka orang selebur dak Allah. Idza ahabballahu abdan, ketika orang ni lebur dak ke Allah maka Allah lebur dak ke orang ni ka. Mun orang ni leburi Allah, mun pujuk ni leburi Allah. Fa akhbarallahu bihi an ibadi. Maka Allah sebekal abri oning kasampean tentang pujuk ni ka. Tak kenal, tak nyapo keng ati bisa halek ke entar kak kanto. Padahal sampean ni ka bu nang kini kelampian anyar boleh. Bener. Malah ni kamun kalampi neki telasan lamar yang kui mangken tak yang kui kia. Ada cek titis semua dek tak mun ria. Amun neki telasan lu asalenan sampai mangken. Iya mun laki mun bini abu tager. Mun bini ni kamun acara teluari ko dunga ko tulain kalampi na ko tulain. Pah mun bini ni kemicis ko tu pada. Mun di atas celeng ke bebe celeng. Ke dalam celeng. Aja suruh mulai kak Jeje. Tawa pakai laki kakek. Wahahaha. Terus kenapa tujuh nak kau leban ajunan maintar ke bujuk ni? Makin dia kala, maintar gak kantor. Dan kuda selalu ngabela iman gak diman. Entar dak ke fujuk gak dinto niat tak pada ben entar dak ke kubur na orang lain hadirin. Ada tata krama, ada etika. Entar dak ke fujuk gak dinto beda cara nah. Kau udah ben ajunan, napa boleh fujuk. Cepat ben kiai saus beda cara nah. Cepon ulama ngater kiai ini ke beda tata krama nah napa boleh entar acabis dak ke fujuk. Orang ngater kiai ini ke beda cara nah dalam kitab akhlak. Mun siang
kiai saya yater pakai ada saya ngater si Budian. Mun malam balik saya ngater beda yade kiai be ibudi mun malam. Ada apa mun malam mi kiai be ibudi saya ngater be yade. Mun beda olar rua mak le nyolpek saya ngater. Enjak. Mun saya ngater kan ngibe lampu teti mak le terak pakai ada. Ini kata takrama. Maka entar dak kau bujuk nih kah kau leben ajunan. Sepertama dia pakai kantor kau leben ajunan ngolok salam. Sekelak sampean tak ngolok salam marina. Assalamualaikum ya pujuk Sri Koning wa ya pujuk peltas angin. Cepon Gusti Kanjeng Nabi ya rudduhu. Orang sebedak yalam berzekak dintu ketika yoloki salam aja uap. King mun saya maksud sampian kuburan banyak sampian ngolok salam masa nikah. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Otabah assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Mun sampian ngolok ke salam ke keluargana sampian bedereng sepuna sampian beda ikak dintoh ngolok ke salam langsung sebutnya mana tak panapa. Assalamualaikum Pak Muniri. Ya rudduhu ajawab keng kuleban sampian ni kata oning tak mireng polan alam berzeban alam tunya beda dengadeng. Saya di alam berza katunya tak padang keng mun saya alam tunya padang ke alam berza. Ajawab keng kuleban sampian tak ngiding. Ya ontong tak ngiding. Mun pah ngiding make hulil yasin cecer sandal lah. Assalamualaikum ya ahlad dir. Waalaikumsalam. Ya. Apa le? Antar ya Allah pada oleh barokah ki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus kaulah benajunan seselah ngolok salam muntaknya lah sia. Kirimi kul hulaka syai'ul lillahi lakumul fatihah senikah sateja ke agung na Allah sampian bi kula e paringna fatihah maus fatihah kaulah benajunan mari maca fatihah maus kulhu telo kalih ing pamare beni pas kulhu siapa amunya jem ngireme sagala kulhu telo kale terus al falak sekalian annas sekalian paha doa sampean cara nak doa kedina apa senikah Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karomati pujuk Sri Koning wa bijahi pujuk peltas angin anta ja'alana mun sampean banyak mun kesorang anta ja'alani minas salam ay minal muslimin wa minal mu'minin wa anta ja'alani min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa anta ja'alani min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alni min ahli syarri wa ahli dhair. Amin Allah. Cak doa jawab Allah dina dia. Lebur ki jadi nak ni. Rabbana atina fid dunya Allah. Jok can malaikat cak empat piara colok ngarai. Yang ada bu Allah ni kata pak keng keneng na lopot. Ada bu Allah ni kalau apa keng keneng na lopot mun adua amin senikalo jelas orang ni kemungkin banyak kelero akhir zaman ni kan orang ni kemungkin mun asim hasim kan sunat alhamdulillah ki mun benggalan lopot hasim patek siapa arasanan aku coba apa kentok tut alhamdulillah penyakit keluar ni kanya mana doa salah kenengan nggih doa salah kenengan ya bodoh toro kadang seeba canten lo salah kenengan keng seeba cek orang tepak kula seding mangki bacaan tahlil ni kayak baca senika astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullah bani astaghfirullah
Astaghfiru nih, kecek pun nak kena ngaji sorob, fi'il mudhari. Jadi kau tu astaghfiru. Jadi san baca apa tepat sekali. Tapi si osum astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Nah, apa astaghfirullah ni? Jadi kau tu pasai astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pada bi la ilaha illallah. Pada orang tahlil ni kah? Afdaluz zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni ka pamate baca la ilah. Ni ka pun ulama tak masalah karena ni kan kalimat isim. Cuman Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sahibur ratib adabu sepaling sampurna kak dintoh kutu pateros cepate la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bedetor kadang salah pate ki ada gedakon la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to santak gelus. Ya betul terkadang lecak geluh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dan malaikat mun lapar ngakan rapeun. Pon, tadi segelak si kita ngolok salam dak ke bujuk, mari lagi. Assalamualaikum ya bujuk peltas angin. Assalamualaikum ya bujuk Sri Koning. Syai'ulillahi lakumul Fatihah. Sini kah? Mari maca Fatihah bah maca kikulhu telo kalih, al-falak sekalian, an-nas sekalian. Baca di ting pada baca di jauh tak napa sambil jalan tak napa. Pah doa sambian. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati fujuk. Ya Allah, kula nyuon dak panjenengan, kula atawassul dak panjenengan dak kamul janna fujuk. Dan kula anyuon atawassul dak ajunan lebat kamul janna fujuk. Patetia kita kula orang selamat, patetia kita kula orang teka hajat. Cak matura pada tak usah cak Arab. Jadi mun tak unin cak Arab tak usah semaksa. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu. Mun tak tahu lo apa-apa, takut saya baca tepak ketua dan zakat Petra dah gitu. Lajak matura bae. Pada ngerti ki. Jadi mintana ke Allah keng lebat fujuk. Ni kenyaman tawassul. Jadi bini minta ke fujuk. Orang makin bangucap, minta ke pujuk syirik. Tak boleh minta ke selain Allah. Benih minta ke pujuk. Sambian makai ayat tasakufuran. Makailah sambian adu ayat tasakufuran. Keng mun saya baca Allahumma. Allahumma ni ke adu Allah. Makailah baca ayat tasakufuran. Keng mun saya baca Allahumma sambian ni ke tak syirik. Napa na boleh karo ayat tasakufuran. Makai pahnyono akalem kufur na tak napa. Kortua na Allahum. Cak makin baca gembang syirik. Ngangkui sabu syirik. Aseloan akek syirik. Parca jeka akek syirik. Kula ngabalai man kamanten kak lo napa ngangkui selo. Ini sepenting cek parca jeka betul. Kan kula ben sampean benih parca jeka betul kan parca jeka Allah ki. Napa na boleh karo ni kene. Maki bade ben telur banyak angkui. Cek kok tako. Mun bedori ngocak. Kak selo apa jeka? Ada selo pecah deui jong. Syirik kak. Keadaan deui na jong gua. Jok mungkin bahasa kecil syirik. Aduh mau di Bengkalan. Lesoi Bengkalan dulu kak. Nggak mungkin. Ntar ke bujuk. Syirik nih kak di Bengkalan. Atahlil bid'ah masuk neraka. Amolotan bid'ah masuk neraka. Akunut bid'ah. Trawidu bono bid'ah. Adikir kaja marin bojeng bid'ah. Ngaji ngakui emik bid'ah. Bid'ah kapi neraka. Bid'ah neraka. Di gule ke bodoh tolen apa orang jepah pakan neraka kapi. Mupah orang kapan tak benda-benda tibi neraka. Bi hule ke bodoh swarga ni kaleka. Cak ke tibi Makin masuk swarga kemudian mun pah lain na masuk neraka kapi. Masuk swarga orang ni kan masuk swarga bi tibian. Makin masuk swarga mun ke tibi kengku. Apa yang kalau aku mun pah masuk swarga bi tibian. Ntar kebun dojo ada orang. Ntar kebun bodoh ada apa-apa. Ntar kebun timur ada orang. Pah ngocak sepire. Pah datangi Om Jin. Saya kasih satu permintaan. Aku ingin bareng mereka Om Jin. Laksanakan mah ada poton dia. Beganang kijak makin masa kecil. Sapor gula ngabodai man kamantan gula beni aremi aki swarga. Mun iswarga ketibi kengku ni ke beni gula. Beni jang gula dimin. Nabi Adam ni kan ni ke baik di dalam swarga tengki.
Ika bay dalam swarga Nabi Adam nih. Keng make dalam swarga pulan ketibi Nabi Adam kengku akhir apa minta ku kengku. Pah hipotek tulang rosong segacer. Nabi Adam kala tulang rosong pah ika bay ibu Hawa. Makanya cepon kencing Nabi innal mar'ata khuliqat minad dila. Orang bini ni ika bay dari tulang rosok si bilu. Makanya ni bini pah banyak ngupload status. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri. Karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Pak beri caption lagu, katanya diriku tercipta dari haho di mana nyanyi. Jadi ngaki pak hoso. Jadi kita oleh pengajian bola apa lagu na leka. Bajak sini kakak kuda ni kamu nabi datu kak. Saya identik beni ayat ben hadis. Saya identik dangdut tu. Gula mengkurapi datu. Qala Nabi, qala Allahu pan boleh. Apa kan nak tahu? Aku oleh. Oh, keng mon pak gula datu. Teri chunaria दिल ले गई सर से वो धीरे धीरे kemau operator mi beri ihun dia tok tok kabi ko kemau operator Allah coba beri opah nurok bunte tak de mare hadirin rin kelompok umpian nih kan pemulai kada ki onga ki ina pon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah oh saya coba lagi ya tua aki nama termasuk surga ben selde selambian. Usaha apa kakak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kau udah benajunan mangken. Entar gak kantoh. Sepertama niat kita wasul. Napa tawassul? Anyu on ke Allah, minta ke Allah. Yang lebet pujuk separat tu dah ajunan epon guste. Dah setengah jam lah. Ya siapa si ambon Jak ni kujam. Arah apa jak ni kuding TV ni? Munding TV apa nak boleh tengku mak pergemar apa deh? Jam. Kabin sekali begitu. Bagulan ni kujam ni benih kayak ngambu kayak ni kujam rumah tak kok mate. Makanya ki aku li dah ya mana gule. Mana gule odi. Saya kamu masih ngocak ki buru ya. Saya kamu masih ngocak. Janda sih ngocak. Hah? Kita janda. Mau yuk pak janda ayo. Ada remak ada. Oh ikan teh. Nyaman mun cukup maybe saat ini kan teh. Oh, mana ada sampean? Ada. Ongguan. Ya, pelekan kui masker lo itu mucak gila deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi sepertama niat napa hadirin tak kanto? Tawassul. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sekelak sampean kita nguluk salam. Marena ya tore nguluk salam dek ke pujuk. Assalamualaikum ya pujuk Sri Koning. Assalamualaikum ya pujuk peltas angin. Syai'ulillahi lakumul mutaballakuma. Pada ngkui lakum bentuk takdiman amul ja'aki tak napa langsung lakum sini kata napa. Jadi mutabajak matura. Ajunan pujuk kirim na Fatihah. Pah maca aki kulhu terus pah maca
Al-Falaq terus maca An-Nas. Pahadu'a ke Allah. Ya Allah ten kula anyu onde ke ajunan, ten kula tawassul lebat puju ngajunan semulja. Petetiaki ten kula orang saya teka hajat dunia akhirat. Sini kecokopon. Ketua pong tempona beda tempat, setempat kak dinto orang paratu da ajunan Allah. Mantir kau leben ajunan pada paratu. Amin. Karena manti ni ke beda telok kak. Manti ni ke beda manti tempat jo. Beda manti ni kah orang ah. Beda manti ni ke bektona. Pujuk ni ke termasuk manti orang ah. Makanya pujuk ni kemakai budak kamu pakun manti. Apa-apa? Pujuk ni kasi manti orang ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki. Kayak ini sepertama. Apa-apa dia tegak kantor kau ajunan. Tawassul. Napa tawassul gak dintok? Tawassul gak dintok kau leban ajunan. Entar da ajunan Allah. Aslina acabis ke Allah. Tapi lebat orang sesemak da ajunan Allah. Makanya dibuaki. Kun ma Allah. Fa illam takun ma Allah. Fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampian asareng kalaban Allah secara langsung. Keng mun tak bisa asareng langsung dak ke Allah. Fakun ma'a man kana ma Allah. Pakun pasemak dak ke orang sesemak dak ajunan Allah. Karena orang sesemak ke Allah nikah fa innahu yusiluka ila Allah. Orang sesemak ke Allah bekal ngater kau leben ajunan dak Pak dak Guste. Kula ben ajunan banyak maksiat. Kula ben ajunan banyak tusah. Tinggal makai gula benajunan banyak tu sebanyak maksiat. Keng mun semak kau orang sesemak da ajunan Allah. InsyaAllah kau leben ajunan pada teka hajat pada selamat. Allahumma mertung. Senomor 2. Entar kak kantoni ke niat tabarruk hadirin. Sepertama tawassul. Senomor 2 tabarruk. Napa tabarruk? Akhdul barokah. Minta barokah. Oleh minta barokah kau orang mati ni. Kau orang setan ni kah? Dan gula beni minta barokah dek kau ring sete. Minta barokah dek ajunan Allah tapi lebat perantara pujuk. Ini cuma sebagai wasilah perantara cukan. Napa napole ajunan sampai lahir sampai Rabu dek gak dintok. Sampai entar ujau di man gak di man. Bidzikris sholihin tanzilur rahma wal barakah. Bidzikris sholihin keng acareta pujuk ni kada. Keng acareta orang saya, keng acareta orang bagus. Turun rahmat Allah, turun barokah Allah. Tanda na oleh barokah apa gula benajunan? Sajian bagus. Sesoki sajian lampa. Semelarat sajian sabar. Sealake arabet lagi nah. Kan beda terus kadang arabet ke laki kalau udah ada ngetok. Beda. Ya selake perhatian gani bini ing dah ada ngetok. Beda. Makanya tubuh nak musleh. Ipa kontek ku tempo na aguncing ke sepeda ya ko bi ke musle. Mun pa aguncing ke sepeda ring bini aguncing si bini nyiklak tanang nga sanapel pah cang ke maibe ka bauna ajo ring akal bekal ko. Tubuh na ke musle. Mun aguncing bini an pah sanapel ka ada ajo akabin le 3 bulan. Ki pun ke musle. Mun seneku bek mudi le 1 tahun. Le mun sa guncing alor ju ka budi sekali bendeng orang. Pah neku ke besen di ereng ruah. Ajo andi anak telo lah ni. Cep, cocok tak. Jadi orang ini mun tepani barokah sajian bagus hadirin. Rumah tangga mun tepani barokah sajian kebudi sajian saya. Aslinya dengan keluarga ni kah biasa na kotuna. Ketika apolong da adeng ni kasi banyak tokar, jan kebudi jan ambu sa tokar. Anapa da adeng mak banyak tokar untuk penyesuaian. Saya laki bendeng bini kan tak pada kasa. Reng laki akhir modolo reng bini laun talibot. Engki kan? Jadi pengadaptasian nyocok kaki antara laki bini ini. Makanya biasa nah, keluarga si barokah nikah. 1 tahun pertama, 2 tahun pertama terkadang ampo sering atokar. Sajan abid jan rang-rang atokar. Tetapi bunyi jan abid jan atokar benih. Da ada yang sepo beda tokar ke budi jan tak atokar. Mun pahlo atokar sekali tak masuk akal. Ada orang lagi bini tak atokar ni tak ada. Mun pak 1 tahun tak atokar, 2 tahun tak atokar, pak 3 tahun tak atokar, pak tahun tak atokar. Insyaallah laki bini ingkang pada bui. Ndak iya jana. Cang sapa sudah atokar buk. Engki kan? Dimma bedereng tak atokar. Cek ringan ma polong bereng tak pada, ring laki ager lah. Ring bini laon. Beda acara enggak mungkin nih kak. Acaranya pokol situng, pokol 2 ki abeda. Saya ngukir alis, saya kanan lekas, saya kacer, saya papada eben saya kanan, teke elang koncong poklot celang.
Nyari todi. Nih kak nih. Makanya coba ring bini nih. Bayar rojak tokar bening laki. Mun bedereng laki bini aja den. Pah ambu situ masjid ambu abojeng. Saya laki mari abojeng keluar. Si bini cekai dulu. Bening ngaji Quran. Mari beda ngalak boleh. Hari mula kadung tebel bibir dari ya makai selaki akan dia senyempit lo akekep takut ngale bibir lebat di malek nah tak pah larang ya kok ungguan MS gelo makin cok 2 juta bah krim pagi krim siang krim malam mun beli benlulu 2 juta. Ya cuman harga tak pernah bohong. Benih karo pote, benih karo tera. Lecen. Lalak ni ke ngulosod dia. Makanya bini gula tak meliaki bu. Polan lecen tak kok gula pan nyium tak belecar tadi. Cak andi bini kakek. Kita andi bini. Mak gila. Pentong sekali biko. Makanya ajak geton makin mun ngatelak ring bini muana pote leer celeng beku tapi ini kebengkalan mun saya mua pote leer celeng bengka mun sejati ini kepada kak celeng kapi deh ya njaluk pote separo padu senyorono rok siapa gelak kakek lo raja geroma nurut ado dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Le orang mun barokah ni hadirin, seandi tunya sajan lampok, seandi bini sajan bagus ka bini nak, seandi laki sajan ngabekte ka laki. Ini ke barokahnya man. Le orang bah banyak ngerti barokah ni ke kelero mun di Bengkalan. Mun bede orang entar ke fuju, orang atau wesul ke fuju. Panabit usaha. Pah lancar pah banyak pesena, pah ngocak. Anu jo ngara oleh barokah na fuju eko. Le barokah na fuju ni kata ni ngokor kalaban soki ni kebeni oleh barokah. Mun sesoki yang ke oleh barokah mun se melarat yang kui kening belet dia. Beni soki na lampe na papunten. Magi soki mun jerne. Tapi kan tak ada soki cerek ni kata. Ada. Mun sebanyak je cek cerek Ya magi gula ben sampean kalak lampe keng bulan ki melarat bu. Mun soki haram pada cerai. Tak percaya. Kula ben sampean selampet je yang pulang ki melarat. Mun soki pada cer. Gila jawab tipkap. Sampean lebar yembong nih. Keberak ke timur camplong keborok sampai ada ke Sampang. Pah beda malam onta laki untuk pembangunan masjid. Sampean ngesa obeng 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, 1.000, 2.000. Masang kenapa tak masang? Masang je ki melarat. Oleh sebulan aki sampian soki ketan satosan lebet onta laki untuk pembangunan masjid masang juga jadi kerdus kak terus tahu atusan si gemes pasang dia mak le mau buktiin aja tertak masang kemarin aja kali kok ngarang kok bulan genteng yang kubukeng sediaki kerdus untuk pembangunan masjid terosan jepon ki masjid terosan kita lestari nyuona sombongan amal pacalan kerdus saya kebetulan ngibe obeng tore masang saya tak ngibe tore autang bah masang buntan tak andi tanah pekan tak oning jak beda amal-amal thank you kulit sambil maca solawat sampian pada norok maca solawat ki pak aja pak kompak pak khosok keng jak medem make khosok takut kerdus selebet tak ketela. Tore siapa ki kala atas ketena celetaki 2006 penganyol. Takut kelero deki. Ayo. Kula sambil maca selawat. Laki saya majalan bini ki. Mun laki ajak majalan ke bini takut sarung ngegeger ke. Dene. Sallallahu ala Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Pakaja Sallallahu alaihi Ya Habibi Ya Arusal Pakaja Ya Habibi Ya Arusal Ya Muayyad Ya Mumajjad Sareng sallallahu 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 man ra'a wajhaka ya kariman man ra'a wajhaka ya karim Hauduka Wirduna Sallallahu 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 alaihi Ma ra'ainal isa Bisura illa Ma ra'ainal Bisura illa Wal ghamama Wal mala Sallallahu ala Sallallahu 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 alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Antarga Allah ibaring kebalisan. Terbi Allah betetilan jalan sampian setuju masuk swarga. Alhamdulillah ring sejati lampu ongku kak. Kardus pandai pacalan tanengai pasang kapi dia. Tahu apa nyabu apa ngalai dalam. Terbi Allah setuju sehadir. Betetia orang sebudian eki babi masjid dek ka swarga. Amin Allahumma. Eka deki beki dek ke masjid, eka beli pembangunan masjid, eka beli semen, eka beli keramik, eka beli pasir. Selama masjid te yang kui abojang, selama masjid te yang kui ibadah, maka kencerna akili tak ke peke de ajunan seteja. Mentir bi Allah iterima kalaban sampurna. Amin. Pon, teti kaula ban ajunan hadirin mangken kekeng ma entar dek ka hujuk. Kak dinto tabarruk
minta barokah ke Allah mantir saja saya, amin. Benlakar secara prinsip dasar orang ni kemuntro saya kau leban ajunan pakon asampung pakon pasai dek ke orang sepo baik ni kering tua tibi otabah ke atas sampai dek ke pujuk ni kada kula leban ajunan mangkene ke termasuk arabat termasuk baron koca orang saya ngabek teh liwalidai ka andi orang tua dua kau leban ajunan wa inna ala ring tua ni kebeni cuma bapak embu wa inna ala senajan ke atas emba itu emba bapak ngemba nak emba sampai depan ke pujuk saya ada bagus dek ke orang sepo kak dinto maka tulis ngabekte orang saya ngabekte dek ke orang sepo nih kehadirin itunya bekal paringi telok perkara kembali lagi pasera orang saya ngabekte ke orang sepo baik orang sepo tibi tabe emba wa inna ala senajan ke atas kau leban ajunan bekal paringi telok perkara itunya panapa sih pertama kutiba barron liwalidai tulis ngabek teh gula benajunan tak nyapok ka ring tua sete keng itu aki ketika sete pada ben mangken tulis anak saya ngabek teh amin nomor 2 kau leben ajunan saya ngabek teh kau ring tua bekal paringi auladan mubarakin auladan solihin sampian sebagus ka ring tua mangken maka kemudian anak sampian bekal bagus ka sampian maka nabi kanjeng nabi pakon birru abaakum bagus sampian kapi dek kering tua anak mun sampian bagus kering tua cek kubetir anang sampian bekal adu aki sampian kompoya sampian bekal adu aki sampian nomor 3 orang saya bagus kering tua searah bedek ke beng sepo wa inna ala sanajan ke atas kau leben ajunan bekal paring rizqon halalan wasian paring rizki sehalal secumper sebenya Allahumma dan gula ngebela iman gak diman setiap pengajian mun ajunan alaku taklum hasil mun ajunan usaha taklum sukses coba hasil lalako na siki didik nikah paring aki dek kering sepona ajunan siki odi mun lat ada sadeka aki atas nama ring sepona ajunan seampun sete ajunan siki andi bapak ajunan siki andi embu mun sampian kak dinto tero pagempang rizki coba bapak benembung panjenengan kak dinto paringi obeng hadirin hulilia sini kering sepola ke ampun sete tahun 2013 ring sepo bini kenging 4 bulan jadi gue nikah makin koong cepun ring Jakarta anak sebatang kera hah oh iya kan kuli lihat sini kalamba melarat bi kula nikah ambu munduk nikah tak andi Roma ngampung dek kama jadi Roma nikah andi sepeda situng salah tangan neblong dek kedek sorat dek oke makanya kula lambok nikah minta paraben ada paraben ende kula abinya minta paraben cok sampai 6 orang ada gelem sekali magi situ minta tolak cuman gula sadar abang nggak nikah dunya tak andi alako tak bisa sampai petong kali gula pak ipa bekalan bi kiai baru paham bekalan gula karena kiai sama bekalan itu 2 kibi kiai oleh 6 bulan saya bekalan alhamdulillah sebini tak anda minta paburung dia gula mikir bekto nih kemun sampai 2015 tak abini alaki ya bagu ya ada enggak menabir gula andi kanca ustad andi alek munduk ponduk lain gula ngiding berta ke alek ni ke alek ni kalau teman keluaran lo nekuk HP bi gula pahe penta kakang ke si bini gula kita anda napa kita uning kita tahu kita ngatela bi kanca koca boh mun kilo tahu mi leminta kake bi gula jawab tina korbini dia jawab minta seratin tak ikendai alhamdulillah tu pak keseratin ni kan ketepan pada tak tahu mi pah nik kesendo sebab apolong ben kule sampai mangkena mulai ki melarat seeka kana ta andi mulai ta andi Roma iki bengampung sehingga akan datang tahu tang sampai mangkin makanya gula rok pengajian sering ngebedepak maki gula ampu akan te janda aro karo gencolok le munate cung saraan ayo mentak nanya punten gajah tak jadi sambinya boleh gula enggak garing bini seaburnya gula mulai ki melarat nih sampai mangkin tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah menemani saya ketika saya tidak punya apa-apa dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa sorry ye cek pun ring pengkalan melekarak ekakan ben kuah sapu tangan ibu kedede karo ki melarat apolong ben setua ngabung anak apa polong ben sing ude kok
Ya keng cak nyonyo ya kabin biko mana nyonyo. Ngongku mak kehe kok. Binin siapa aja kak? Aduh, tak bisa deh kak. Tak iya bu. Cek keng ngetelak selake, WhatsAppan padahal keng salah masuk WhatsApp. Opo, status aku tak mau dikalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau berada, duhai mau kawin lagi. Asik ya kok. Ada lagu sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Letan gula mulai ki melarat hadirin dimin, perhatikan. Andi obang sekoni ten gula apa ring dak koring sepoten gula. Sampai ring sepoten gula wafat nih gula. Dan gula penduari sekalian abri obang kering sepo. Perhatikan, sapora. Dan gula kayak ngacerita nih kah. Kasukan eten dok ya tore. Eten dok sekalangkong lo eten dok tak apa-apa jampian pun itang menjadi. Ya eten dok kan saya le. Mengontrol sampean bi Allah terus berkembang rezeki. Dan gula nikah kak, ini belum benar na, sepora. Gula kalau cerita makin ring sepoten gula ampun tade. Dan gula ben hari nikah abri obeng, makin abri obeng karing sepoten gula. Karing sepo bini, yang sepo laki belum buat si wafat. Leku abri obeng kabini. Bah kabini colok je. Tak nyaman pun kabini dia. Dek bini, ni udah. Jadi gula benar ini kah? Makin abri pese karing tua, leku dek bini gula. 2 malam karing tua boleh. 3 malam dek bini. Benar hadirin. Baru karena 2 ring bini saya beri pese ni kata gula bi Allah ikan dari jalan serta ikasang kamin haitsu la yahtasib. Maka tak langkong para bapak. Ajunan mun ring 10 lagi beda paringi obeng. Sampean mun sebulan andi hasil 1,5 juta. Coba 100.000 na beki karing 10 ajunan. 50.000 na beki kabinin sampean selain obeng belanja. Bini belanja nih kak. Jadi cukup beri lain, keperluan bini beri lain. Seket budi beri untuk beri sampean dek kerajaan sampean sebagai pemberi. Bukti aki, mun diskina sampean bi Allah tak berkembang. Mun saya kocak gula gak dinto kelero pah lopot sampean aberi karing tuan pah melarat. Entare kudil yasin ke bengkalan tapok colok gula. Korten kenten. Gula dos itu tapok kenten. Gula lo akan doreng, gula akan gula tibi kan. Alhamdulillah. Dan gula tak ngaleng paparing Allah Subhanahu wa taala. Rekir sepon lagi bitan gula saya beri. Padahal ring tua nikah, parluan apa dan gula bitan gula? Acelana. Siapa ki mobil bensin sangu. Saya paringi dalam 2 hari sekalian nikah, keng malek teguh toko beda parlo, gula tahun ni. Terkadang bir njak rapa le teguh jong. Jang ko tak perlu besi tinggal mi le teguh, pala bisa minta li kebeli ke pai deh. Ongguan kak. Sampian sesebulan andi hasil 500.000 50.000 bagi karing tuana paling aki mun ki odi na paling sepolah ke na paling sepo bini torain di Allah sampian bekal paringin rizki min haitsu la yahtasib dari jalan serta ikasangka mangkana dan gula teman mireng tibun Al Habib Abdul Qadir Ba'bud orang saabri karing tua kak dinto pada ben abri otangan da ajunan Allah Subhanahu wa taala artena share saaparing karing tua tak kira abid bekal evajer kontan ben lebih banyak dari ajunan Allah Subhanahu wa taala cak karo amin kalakko. Cak turun kadang sampean jepan lagi abri agambung bimbian batai bagi. Cak dah beri edop. Kebutuhan banyak kan di masjid yang surun kita majer di mana. Ceng benik yang tandi perlu jepang kering tuan. Janganlah keluarga cek andi anak andi. Bini pati kering tuan saya pikir keren angkok jibinin kaki mau tak kekutin cak beri kering tuan pakai tak mikir bikin mata. Cak aku pak kaki sampo deh pedong beneng aku hari bikau kaki. Tepak garing bini apa kaki jebu. Soro bi sampian, mun laki nampian abri pese ke sampian tanya aki, ka embuung Maria beri kake kak, kuak. Arap pele, mun ka embuung kita abri tina bagi 2 kak, lo apa, engkau kan anyar temu ben kaki kan embuung belamba. Mun laki na sampian erosa nih kak, ku lekuk mun laki na sampian soki kan sampian sebanyak emas sebu. Angke kok, pada kan dari emas engki bejana abri cerai, tepak garing apa sejati dia. Torot bisa apa suruh ngonceng kok po. Cak lihat temu kok makin kini gerah. Kancana gerah.
Parca aja. Mun tak parca aja mayu. Bukan cuma janji, aku siap memberikan bukti. Mari ngeco. Pon. Apa? Hah? Toron coba ah. Emangnya minyak angin buat coba-coba. Toron coba ay kok. Janda sing ngucak je. Toles 0823. Kita ngiring berteguh dan nikah dari Bengkalan, kecamatan Kokop di sana Turjan. Ara apa mainnya mai Turjan, magi tur ketur Turjan. Pon, beli boleh. Kita baca pocok-pocok kalau paisa pengajian dia. Jadi ntar ke pujuk ni ke berapa niat dah? Berapa? 4 2. Saya nomor situng. Panapa niat sampai ntar ke pujuk? Tawassul. Si kita nguluk salam ke pujuk, mari nang nguluk salam ki. Sampean pah munajat da Allah, ya Allah kalaban barokah na pujuk patak hajat ki. Sampai ajalan tak napa sampean anyu on ke Allah. Pong tempo na semak ke walina Allah. Pong tempo na semak sampean dek ka uring seperti ke Allah. Minta ke Allah mari nah. Tapi libet asmana pujuk ni ka. Ya Allah kalaban barokah na pujuk pertas angin patak hajat ki. Tawassul. Si nomor 2 tabarruk. Situng tawassul 2 tabarruk. Napa tabarruk? Akhdul barokah. Orang mun tepani barokah ni kasajian saya. Sajian bagus. Benih cuma itu nyaman sampai ke akhirat kau leban ajunan teti orang sebarokah. Artinya, pujuk ni kemudian bisa ngiba kau leban ajunan ke surga. Pujuk ni kemudian bisa abri syafaat karena as-salihun orang-orang soleh bisa ngiba ke surga. Pabanyak itu sana sampian, panole sampian andi salah, pabanyak sampian kelero ke Allah. King mun ikiba pujuk ni kemudian sampian bakal selamat, sampian tak kerja tinggal neraka. Mbian intar ke surga aja. Iba todi sampean, sepeda nablong, iba senjata tajam. Keng mun sing awal kapolsek camplong, bi polisi beli ke tak kira yokom, bi polisi ke lis tak kira yambe, bi polisi namira tak kira tangkep, bi polisi kenjeran tak kira ambu. Padahal sampean iba senjata tajam, padahal sampean sepeda nablong, mak tak yambe. Sing awal ya deng sampean orang partu ke Allah. Seni kemudian bagi kuleban sampean banyak tusah. Keng mun bujuk sing iba ke swarga, kuleban sampean tak kira masuk neraka bakal selamat. Amin. Makanya gula sering cerita, nulis gula cerita roh YouTube, sering kepada bahwa mun beda singi benih kebekal selamat. Dan gula teman TKPE pelengahan, pengajian kalau 10 pagi tepak ke pasaran, ku tak pas cekak mobil gula tak bisa lebat. Gula nelpon ke panitia tak langkong koni iben sepeda, mobil gula tak bisa lebat. Tak saya kiai muni koni iben sepeda, evakuasi ketela orang, koni naben mobil. Pala mobil bisa lebet dok minta koni mobil gule pa jalan ko bi gule koni iban sepeda keng makle bisa lekas enten koni deban mobil kiai tak bisa lebet panitia kawal lagi kiai muni kawal ada tak bisa napa kun lebet alhamdulillah koni iban mobil bisa lebet gule kawal mi tak lebet tu dengan koni iban ambulan ingin cuma ke puskesmas koni iban ambulan gule ingin cuma ke puskesmas. Kula pa masuk dalam ambulan aja. Wow lebet kapi pasal ni lama. Minta lebet aja jangan orang mayit. Sebenarnya dalam almarhum ria. Abu kula kejak ngitek. Kula ngalak tasbih apa saya tak ibu acak kerotuan Petra saya tak ibu cebu. Baca kapi Allahumma odi ya Allah Allahumma odi. Haram kula susah tak kok binih bode saya kente. Ya Allah, jangan gula nang senang cermat ke panitia ni. Ko ni ibu 6 bulan. Keng gula bah mikir, oh teti syafaat ni ngak ni kajang. Gula ke syafaat ka, pertolongan. Mun ngandala ki Hulil Yasin haram cek ka tak kira bisa lebet. Siapa aja Hulil Yasin? Pejabat beni, kiai beni. Beni anang kiai gula bukan anang ring tani. Keng umpian tak kira parja aja mun kebulan ang ring tanya pulan mua gula ngak ring Jakarta titibok semua. Jadi gula mikir oh syafaat ya akhirat ngak nikah.
Jadi makin aja tuh semun iki bepujuk lolos budian. Buktena Khalil Yasin anak ngereng tani. Khalil Yasin beni kiai. Khalil Yasin beni pejabat. Keng makin tani. Makin laktaan di ilmu. Makin beni anak kiai. Mun ibedai ambulan. No jabar no. Jadi beni ajeling Khalil ajeling ambulan na ka. Itu agi nak mentar pada noro ambulan. Hah? Oh kaki mati noro ambulan kia. Maki abeli boleh jong. Mangkana menteri ki babi pujuk budian ki. Pon dua ni kagak niat. Pon antara kau pujuk cek kalau pai dua ni kagak niat. Saya rasa ada dua nikah. Penjelasan nikah itu tulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwa entar dek kau kufuran nikah beda 4 niat dah. Sedua untuk entar kau ring biasa, sedua kak dinto entar dek kau lina Allah. Entar kau kufuran biasa kak dinto tadzkiratan wa tabsyiratan keng mun entar kau lina Allah. Tawassulan wa tabarrukan. Tawassul kau leben ajunan keng entar asampung ke Allah. Lebet walina Allah. Tabarrukan tan kau leben ajunan. Keng nyu'na barokah ke Allah libat walina Allah. Semoga kau leban ajunan. Teti orang selamat teka hajat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Keging sejam, ya kak? Hah? Korang? Oh yang ngonceng boleh. Pai petoto kesetia. Kolema. Siap sampai kolema. Tak nakal sampai, tak leso, siap 7 sampai pukul 5, siap tak kuliah sampai pukul 5, siap tak mulai sampai pukul 5, dan tek pukul 5, je kok mulia ke ada bu. Eja kuliah tak siap, pembian siap. Tambah 6. Siapa ngucap tambah 6 aja? Tambah 6. Oleh na amal kak dinto oleh Pak Juta 935.500 rupiah. Siapa masang 500 deh kak? Siapa masang 500 deh? Allah mecek sarana bede 500 rupiah na. Pak Juta 935.500 rupiah. Akemi 2000 sete bu. Mun pah akemi majar 500 seru akemi separuh bu. Separuh nero keceng ke sejati dia. Alhamdulillah tikal benih masalah raja kene ing benih masalah 500 sah. Make 500 manteri terima ah. Nah, siapa si amin je si masang je. Si kemas si amin santaki buru roh. Tanya kita ngako panteri terima amin nih kok. Saya masih amin santagi buru kak. Aja. Buk al-muqta bi qadril muqti tak yokor di pesena yokor dari orang lagi. Sesoki masang 1 juta. Sampian si masang 500 andi pese saya buka binah. Kencer dapat kun benyaan se 500. Arapa? Mpian masang 500 andi pese saya bu. Jadi saparo tunyana saya bagi. Saya masang 1 juta andi pese 10 juta ning 10% nah. Maka aku lekuk ngi beli 500-an boy. Mak lewat kereningan masjid dia. Alhamdulillah. Nikah menunjukkan sejati nikah kompak hadirin. Nikah Pak Juta 935.000 nikah 5 juta kurang 70 hadirin. 5 juta kurang 70. Nikah mun alaku ke Mekah nikah nangkin sebulan oleh pese 5 juta nih. Sebulan mangkening 10 menit oleh 5 juta. Amin. Padahal nih kening sekalian oleh 5 juta. Mun sampai 2 kali 10 juta. Mau kardus boleh. Sallallahu ala. Terima agak pikir. Nyuwun sapora sambil gajak tadi kak. Khud masofa wadak maka tertikal jak gajang jak bukta peleman sedua ni kakek ngai. Setiap antara kebujuk kan niat. Engkau antara kebujuk keng niat tawassul niat tabarruk. Tapang kidak ke makam pujuk ngolok salam. Assalamualaikum ya pujuk peltas angin. Assalamualaikum ya pujuk Sri Koning. Terus mau Fatihah kirim maki
mau saki kulhu al falak annas nikah secara singkat pah doa Allah ya Allah dan kula atawassul ke ajunan lebat walina ajunan pataka hajat taki pentah hajat sampean di Allah sampean bakal pataka hajat kalaban gempang amin jelas ki gempang saya bahas nih kah ngerti sampean ki semoga ada manfaatnya sekadin toh bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma amilna fi hadzal makan hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum pujuk Sri Koning wa ila hadratil marhum pujuk Peltas Angin wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati pujuk Sri Koning wa pujuk Peltas Angin anta ja'alana wa jami'al hadirina min ahli syafa'ah wa min ahli salama fid dunya wal akhirah Allahumma ببركتهما نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا بالنبي وبأم يا مهيمن سلمنا بالنبي خير الأنام وبأم يا مهيمن بالنبي وبأم المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.